Happy New Year everyone. Ado mayam da sumai wish samda tawjage na video mati am da sun namjarak pani sahi ano walak pagi mayam yaifa mangol bizari tawru mayam mai pakpo biu aduga aigi message hairagadi Manipur se yam nongmara balamni aduna isane sa thabak pijaba entrepreneur ano yam thokpirakba business ano mayam ama success na ba tawbiba ko adu mayam thawai na tawbinasi karigino haragadi government ki job se si kaktang na thawak ni haina khabi kanu koigi Manipur se unemployment karki leriba mayam se ko si mayam se unemployment ki solution se the only solution is isane sa tawak bijara kan ko aduna mayam phone minasi idea mayam share to minasi aduga saukhana na ba ko kari to bu yai have to Manipur ki economy se Manipur da tum laina na ba to minasi mapalam da mi ki lam da chat na ba to si ko adum kan saukhala kan aduna happy new year once again mayam yafung mongol na dekta na love you ko thank you